ke gona le go ka madi bale mo le dintsana gore a thusane tabeng ya mosebetsi wa sekolo le sekolo se ba ofinyane mena sekolo se gole le batswadi ga ba sana ditsebo ga di tsane tsa moledi ka mang yeah, that. Yeah, no. Higher primary school. Ana tsedi ke mo witeteng sekolo seo ne le higher primary Higher primary ne le 4, 5, 6 on that primary school in a ROC habedi that sub A man who fitlela standard 3 in lower primary that 4, 5, 6 in higher primary so actually money admission in higher primary no jale mo higher primary go no sontso na le bodaga ya bashanyana mo nuka mission mbono unona le bodaga ya bashanyana le ya banana jale ba bila mo ba iphehela mo bane romela dijo fela ba iphehela sekolong mo jale ka dula le bona ka mo ba nisa ba robala ka teng anda ta re fete anda
Meganete, the higher primary can go in primary school. In a fell like a standard 6. na Yanda, Mega Mola standard 6 ka 1960. Kawaka kapasa ganeti ane pasite class che imba nzo pasite class ka fela rona wana mani class yaba gale butata basha tiba enda tefera ba hore le moholo ana anwaka una le skolo sa temo masi ndata a qetela di jwale yaba basadi ba re nna ke se ka ya skolo se phameng ka 61 ke dule hae hobane matsoho a na le makgutshwane ka lapeng ndata ke dule hae moholwane a qete mane temong mane e tla re ha a qetile ba tla bona hore le nna ke tswela pele o kgolopeletswa ka go tle go se phame a tla ba sa le teng le yena a sa tla tsetsa ndata tseleng wa tseba ntate ka botjhele bo baka ya ba ke hana ho dula hae ka 61 ya ba ke re ho mme hobane ne ke le yena a tena ya mana ntate o na le makgoweng kwa a re ha e ba fatere a ka nkamogela ka mane ka Eagle Speak ke tla kena sekolong tse ke tloa hae mona tse Eagle Speak ne le a boarding school mme a ba nkganna ka diwa modimo re tsamaya le yena re ya ka Eagle Speak ha re fihla ho fatere John Louis Richard a thaba haholo ha utlwa hore ke ngwana bo Edward ke le moholwane wa ka ndata hobane moholwane o na sebetsa hantle sekolong moo o na sebeditse hantle ha ntse a le sekolong moo a siile lebitso le letle fatere a nahana hore ka ba le nna ke bohlabi jwalo ka moholwane a motho eno ona mpheta hole ndata jwale a tja nkamohela ha bonolo fela ke ne ke sa e tsale temana ho thweng ke application o amelwa sekolong ngwana ke gone itse ke tlo dula hae ndata ha ka nkamohetse ya ba nne hore ho yena fela ntate o tseba go moshanyana ena o tla kena sekolong tsa tloa ka Waterfall kgele moruti a re kgwatha ka mahlong ya ba o buela mme sekgowa ntate fela a re that has never happened in the life of Eagle Speak. Le ka nnete a bua nnete bana bohle ho fihlela mono e ne le ba dulang sekolong ntho ena e tlwaelehileng ka gore ke day scholar e ne le siyo sekolong seno kana seno ho ha ba isana hodimo le tlase le mme ke dutse mono ke ba mametse qetellong moruti a re ho lokile ka maamohela but I can assure you he will not pass. Tera ke hela nna tsa tsa yena ya re e ga ke na o pasa ke tla e bontsha ke tla pasa wa tseba ntate ya ba ke ba le day scholar la pele paleng ya sekolo seo ke tloga mona motseng Waterfall ya ka mane ka Hamante ka Eagle Speak ka maoto o seng ho le ho ha o hakanya ntate ka di-kilometer-a e ka ba bokae goba bjale nna ga ke tsebe ka mono ka tswedi ke ka mono ke bona fela ke feta ka tsela gore Eagle Speak ke eng bjale se ke nagana ga e ba go tloga ka nqane ke bona go le sebaka gagolo ka nnete ka kwana go letsatsa lena la thaba ena ya qaja ntate ke bona go le gole ke tšhele nna ke sita go hakanyana fela e ka nna ba ntho e ka nnang ya atametsadi ka ga ba sa fitlhe kilometerang tse leshome go ya go tse leshome le metso mehlano so
ha o hakanya o tlo fihle ka nako sekolong mula e re ha tshepela mabota ga tswa ka mo ka matlo ka nyeka a ya thapelong nyo go ke parade o bole teng o no tshwanela o tloe ka nako mang ka kwa ka hae benyane ka bo 5 bo half past 5 ntore ke be ke tluile yanda mme o ne a kena sekolo le nna wa tseba le monse o bane mokola ke ne ke itlhasa mantsiboya o se ha o re nga o santo samshanyana tswa we sena ba wa sekolo ile ke etsa ntoma no thinke cat wash o la mahlomo na fela ke betse vale ya ba ke kana sekolo ka tsela eno mme ka ne no se ba go ba le mehlaki fifile sekolo mora itlare ha sepe ya go ya tinareng illa fetsa ka ditlaseng ibe bana ba dulang boarding school ba ya dining hall jale nna ebe ke potela ka moga di-dormitory tsa bashanyana ke fihla ke patlana ka teng ke ba emela gore ba kgotle dijo ao le scaftine se le siyo wa tsebang da ke tsela dijo ne se tsa ngwane mo le mong wa sekolo jalo ka gona o ba ntse ke kene mamatha sekolo mono ke le day scholar fela ne ntse ke ire ka nako ya tinarebe re ja mmogo ka o fela tjenda ho hang fela ho no ja bana ba dulang sekolong ba le fileng boarding fees jale nna ke ne ke sa lefa boarding fee jale ke ne ke sena tokelo dijong tsa sekolo yanda jale shman ba bang motswalle ka ke ba gopola bo eno tikitamian le photo wa mapoto mo no mamono na le tenya molelele tshina ana le tsa go yana ya ba le polisa anna le tsa go yana le ha se le polisa ba go na le tsa go yana a le tsa go yana le lona sekolo mo yanda uno ka mana ka motolo mona re fotse mono da a le tsa go yana gale se sa ntho tsa ona mo era batho na jale a tatetse mofielo o ne a thata a na le kanegelo go nna yanda o na tatla a kentse bogobe ka pokothong a rotse bogobe ba hae a nka olela sengwathananyana ebe o fihla mpha sona ka moga di-dormitory ka mo yanda tšhile ga o lebjalo ba tseba selemo seo sa ya sa fela ke gopola gore testing ya pele ya march ne be ke le number 27 ha bana ba class eno ba ne ba le 49 kaofela ka ba number 27 ya ba ke a bona gore no ba bangata ba ka morao go nna ba bile ba dula ona mona ba le ntho e mona e bitswang ha ntse o tsamao ya kwana bona se ba le studying that o nona le tishere nngwe ya rona o ne ke tishere sesudi sesudi wa matatiele kwana o ne a ba omanya ka nna gagolo a re o go boneng dithoto tse le tlholwa le ke modisana ena ha a tswa mona yena o ya dikgomong lona le ya study empa ka june ka ba number 20 mzaudi 49 ya yanda ka september ka ba number 17 petelong ya selemo ha re pasa for May ne ke le number 9 nda ile ngo 40 fa fela ne tsel ka morao one yanda a shwa tseba ya ba
qetile selemo ke le sekola ke le mong fela a re ya form B molwana na sa qetile temo ya ba o sa ntefella school fees ka dula ka sekolong le nna jalo ka bana ba bang ha ke re tla hona mona from way mon le wena fela ya tloang hae ya ndate na taba e wa e ka ba ya o tsala molemo ba ke kutlo bjale hei mehleng eno o no tšha mokhukhu ba qalang go fitlha hae ba mantsiwa mona mane sekolong ya ndate ka nnete yona ehlile nna ya ntswela molemo ba ne ba mphumafumana pele kolo se kena hoseng ke hopola Iglesfidi e ne le sekolo se setjha se ne se qeta ho arohana le college ya matitjhere ya Iglesfidi College secondary ya arohana le Teacher Training College jwale re ile meahong e metjha yane ka hodima setjhaba sena sa mono hamandiko ya ntate jwale ke jwale di scaffold tsena tseo ahang ka tsona ne ntse di le teng mono jwale ke hopola tlankane e mong ba be se ba mpitsa ba re ko dumedisa monga sekolo bana ba stoutu bashemane ba jwale ha ke fihla mono ke fumana e mong a dutse hodimo scaffolding mona jwale ba re ke yena monga sekolo jwale wa mo tseba hore na ke mang a ra ke mo tsebe ba sa araba re ke nna ke msela ka satha a utlwa gona hore o re yena ke mohatla sata ke msela ka sata jwale ya ba go o re ke mang ka araba o re ke msela ka sata khele ka tsebe ka le qeta ba be ba le bona ba re o bone moleko tuwe o tlositswe ha yone kona bitso la tlhapatse moleko ona wa ngwana ona so ke bona tse ba ntshatsa ka tswana nako tseno ka tswana nako tseno pele kolo se ke empa jwale ha o so fitlha o le mosa bobedi ha ba ge mona jale go ntswana le taba tse o sa di tsebeng mona a ko go tshwara le teng e se le bona beng ba sekolo o so mang wa bona ba o ka bona mafomo ane a ka elanamana mafomo ane a na tla ga go a ka le sa tshware no ka nnete taba e ke hopolang haholo ya lemo seno se ke neng ke tloa hae mo ke yona ene ya gore mme o kene sekolo le nna le manseng jwalo ka ke itseo se ne le yena a tswang pele a ntsosa hlabula mona pula ne dina ka nako eno tshwara mantsio wa tseba ke tla fumana a sa eme ka nokaneng ya seja batho ka mola a sa kgelelletse diphoka mosadi wa modimo a ile bona gore na moshanyana hae o tshela jwang ka noka hobane ho no sena le colbert fela ka nako e re tlile re kena ka metsing ha re tshetse jwale seja batho le stoutu jalo ka ha utlwa go bitselana ke seja batho ha ya gawa lebitso leno anda jaanong fana sa eme ka moo nang kemetso a o bona gore ke tshela hanne mme wa tseba ntho e nngwe e ke nka o bolelelang yona ke hore hara diripoto tsohle tsa ka tsa lemo tse hlano tse ke qeteng Iglesfidi ke tswa fumana morao tjenana a santse a le siyo ha ke phetla bibele ya hae mme ka fumana report ya ka ya ha ke pasa form e rura e kentse ka bibeleng ena hae ntate ile morene le report ya bohlokwa haholo
le ho yena eno lo yena mme ke yona fela ke nang le yona gona jwa tšhana tse dingwe ke tsona ne ke tsejwang ka tsona empa eno ya le masene yona mme o ile a e boloka ka bebeleng ya hae mme ke na le yona ka baka leo yenda ya ntate ya gona jale re qetile ka mane ka wa pasa mono Eagle speak sehlopheng sa bohlano ya ntate ka pasa Eagle sehlopheng sa bohlano ka 1965 ka pasa re le babedi ka second class yenda sehlopha sa pele sa ho ngola Eagle Speak sa ngola TOC Eagle Speak e ne e se ngotseng ka 1964 mme ba ne ba pasitse hantle ba ne ba fane di-first class ba bang e le di-GCE jwale ha re ngola rona ka 65 le sehlopha sa bobedi ba pasa ka second re le sehlopha sa bobedi ba pasa ka di-second class le monna ye mongwe a eso wa Mofokeng ya neng a bitsa George Ranko Matsepa Mohlapisi sa tswa mo boloka qalong ya selemo mona monna eno wa heso yenda ke rona di-second class tsa pele tsa Eagle Speak a mothating wa COSC jwale nna ya baseki ha ke tloha mono sekolong Eagle Speak ke ne ko batla mosebetsi lebenkeleng la ntate Robert Maji toropong mane Tasha kampo ntate dad a qeta ho ngola thuto ya ka ya ho qetela ke ne ke tsoha ke tsamaya ke ya kampong ilo batla mosebetsi lebenkeleng la ntate Robert Maji dad mme ka nnete a mpha ona mosebetsi ka ba clerek ka ba clerek ntate mono jwale ka qala bapalla team ya bolo ya melele wane ha ke ne ke le Eagle Speak ke ne ke bapalla team ya pele ya sekolo ya dinzu ya ntate barutiwa ba Eagle Speak ke dinzu dad ke ne ke bapalla team ya pele ya dinzu ke ne ke ra front line mane ka nako eno motho a neng a tlosa bolo centereng o na bitsa center forward dad ke bana ba sendere ke bo number 9 ona jwang ya ntate jwale ke ne le yona position ya ka eno ke kora haholo mme wa kena ka meleleng ka mo je ka fihla ka meleleng ba ntseba bane dintswi ne bapala timeng tse kgolo tsa straight ya ntate ka be ke bapalla melele FC nako eno e ke neng ke le tlereke mono mme ke ne ke le tlereke mono ka nnete a nthusa monna eno wa modimo ntate Robert Maji o ke ba bapala nampana ene o sena lebitso la bolo ntate ka ha ke ne ke le lebelo haholo ebile ke le dishoto haholo ba ne ba re ke tsebile tate jwalo tate ke a leboha jwale ka sebetsa lebenkeleng moo wa tseba gona ne ke amohela bokae tate ka nako eno e ne ntse le ho ntse sebediswa le diponto haholo ne ke amohela £9 jwale ranta e ne le matla ka nako eno ka diranteng e ne le £18 no 18 rand nda ile wana moputso wa ka mme ka ithekela diphahlo ntate ka lefella wa tsaya ke tloe ke sweet ne ntse ho kolotwa school fees ka se qetela school fees seno
tene se sale tumra ka itegela di paswa ne se kinal mai kutare ka Pretoria University ka rekara ka paswa otla ka ba rekela nda te pera ba ka 18 rand ka kgwe ka yona tšhelete ka ona tšhelete yona e he batho ba modimo tšhelete e ne sa na le maatla tšhelete ne na le maatla nda to jwa tšhelete ne na le maatla jale yare ha di result se di tsile fumana go fighter second class le ki amogetswe le university le fela mpa se o kiretse mona twa se be se ki bona ka garage ai gona ka se be ke maji aba go hlanya mshimantwe tsama ya sekolo yaba o bua le motswalle wa hae ka matsatsi le ka mane you know to give Dr. Njongwe quando era nel centro tratto medical form mi chiama da diretti lo tratto medical form e non Dr. Njongwe ma Dr. Njongwe aveva fiancato sulla parola che l'anno si avvicina a Copilani e va a segnare la fatto un malla form e no medical report no ao banna e be bjale go etaetse jwang o be bjale go etaetse jwang a go ke bona goba bjale ke a tseba go kwana mateng tlile sealemoya sona ga seyo o ke bone fela gona ebe nka tseba go molata o mo tshwara gona mono fela tlaleweng ya ngaka medical report nna tlameya gore ga o ile a ke tsebe na ne le empa a go tswele pele nna tshwara ka lo fela nyane ge engwe e anate marangrang a ile a re nka re wa goanya monno o qeta go bolelela ka tlaleo ya ngaka ka mane ka matatie ena ba PhD yena le yena nda Robert Match jwale nda Robert Match yona bila tlile se tumana ile le refugee Dr. Njongwe yena ali restricted to matatiele mono mwana na sebetsa le ngaka ena jwale aba kaneto ngolla medical form na o tsama ya sekolo mshenya ngaka ba hlanya makgwana a batla ho fumana mabaka hore le se la rute ena yanda so kanete ka tla ya sekolo wanda ke majuna ba wa tsamaya ona mosebetsi o dulelang mo wa tsamaya ya sekolo jwale ntho e nngwe e ke hopolang haholo ka ntate Maji ke hore o ne a amohela pampiri ya dipolotiki ya makomunisti tjenana no to ke new age fighting talk for liberation jale tshentse ke lelwa ke le mogolo banana ka di bala mono bona di sia counter mono fela ile jele ga dinka re a bala le go ngolo ka swa se telele ha di tjenana jale ka ne ke rata go e bala haholo new age
wa tswa new age eo e dithara ya yona e ne le ntate governing bay ntate wa bo President Thabo Mbeki yena e ne le yena neng a ngola pampiri le bitswang new age jale ke rata ho lo bala mono thuta sekgowa se lelele se monate moo jale sentse kenya le moya wane wa boitseko jale go jwalo ntate he batho jwalo jwalo jwale tšeo politikinyana e fokola e neng tlheng e neng ke ifumane lape mona mane batswadi ba ka e ne le mahata mmogo ya ntate jwale tšhe gopola gore taba eno jalo ba tseba mahata mmogo a ne a boloka moriri a le dihlotho tše jwale le nna re le ka sekolong ka ke leswika mane ke ne ke boloka moriri ke kuta kgati e mona eno te ke bebop wa e tseba ke a tseba go bona le mogolo ntate o tla phatle mona o entse tše jale ntho eno ne e batla e nkenya kgathatseng gobane go no thwe jale ke le congress ba le bashimane ba bangwe ba gore neng re kuta jalo tempa ya ka nnete ka re tloelela ra kenela sekolo gantle ya ntate taba ena o ka tamo e bua ntate go no re ke tlwaele mpa he e tle le maobane ana matsho go na le ka dipolotiki a itseng wena o ngwana le national ko go cheki dipolotiki mona le wena go batswadi ba bone le ma congress go jalo ntate a ke tse gona yena o na eng ka kae ntho ena wa tsebella batswadi ba ka kae ya ntate taba pele ko bona ha ba tsebelletse kae batswadi ba ka o ba tšhelena le motho a natso jalo le ka dilemo o monyenyane gagolo empa ke mpa ke go tsebe gona batho ba na le gore mme o tlolola taba ga o tsho tjena ke a leboa ntate ka nnete haeba taba eno e thusitse gore ko tlolle taba moo ya bona ipuela ditsie badimo fela tsa hlo eno ya gae motho eno batswadi ba ka e se ba ba national go gago ya ntate o sotla ka sekolong se segolo sa setšhaba jwale ka tla ka sekolong se segolo leeto leno a ke le lebale wa tsaya e ne le kgetlo la pele ke theogela moo Lesotho moo thweng ke Mabalane ha ke se ke tla university o fitlhela moo le bophelo botlhe ba ka ne ke bophetse ka tšhamong o utlwa fela ntse o go na le tlase kwana mo thweng ke Masebo Lesotho ntate o thwe ke Lesotho batho ba loting mona ha ba etla Mabalane mono ba re ba ya Lesotho he bana ntate jale go ne o sena le tsela bakeng tsa coaching le kaja ha o no ya Mabalane Lesotho kwana o no kena ka South Africa o ya matatiele o tsamaya ka South Africa o kena telemane coaching kapa o fete o kena Vietnam ga Mafeteng kapa o fete o kena Maseng ntate o no sena tsela pakeng tsa ntate jwale e mongwe wa baholwane ba ka o ne a kganna mmuso mono a tsena tso sotho tsa mmuso wa setoriki wana jwale ntate jwale mmuso wa setoriki ka nako ne le ntate wa Mafeteng mane o no thwe ke ntate Ramaidi jwale a ba eo mogolwane a tiabiele o nkopela lift mono go monga hae ya ba ke tewa le bona ka Land Rover ya mmuso ke dutse ka morago ka mane ke samme suitcase-nyana ya ka moo ga kena matatiele ga theotsa ga kena coaching jwale ga re fihla
mafiteng ya ba re fihla re robaletsa mafiteng mono bona 100 ga maili but that. ha ine le mono pela sekele ya mafiteng mono ha ine le ona mono ga tla ga robala mo o seng ba tswa re feta he re ya Maseri ya ba ke go fihla Lesotho ha ka he e wa loting mona hae No. ne re theoa mona re ya university re le bararo e mong e ne le mhlankana wa ona mona hae mo ka mantiko ka mono yena motho ke Thabo Makeka e ne le ngwana wa titjhere ya ka ntate Pakalitha Makeka Ntate Makeka e ke mo tsebang wa gente ntate wa gente ntate bana re theoile mona re ya university le yena monna e ke a mo ra ba ra fihla ra dula roomong e le nngwe le yena ha ke mo lebane Thabo e ne le motho ya balang hona ho nna ha ke robala mantsibuya mana ka bothene ne ke motho ya nang tsa ditse desking ya hae ha ke tswa o se ke mo fumana sa shapile a dutse desking ya hae hape motho eno ntate eno o na msotla eno ka o sebetsa ka thata ntate empa a dula le yena ka nnete homeboy ya ka e mong ene re theoa le yena a ya sekolong investing yena ne le motho wa mabalane mono ya bitswang Phano Sherman Maqashi o ntse le teng Maseri mono ke moena wa ntate Moruti Maqashi yena wa Seventh Day Adventist ya sa hlokala kgweding e fetileng ha ba ke tswa ba ne le motho mo tsebang ntate Moruti Maqashi jale Shem Phano Maqashi ne le moena hae ba ya investing le bona ha ba tloa tsa shamona one yena ona ile a tla shamona a sebetsa passport office ha di passport office se di bula Lesotho le qala ba le di passport ntate jale fela a batla ho ntshetsa dithuto pele ntate jale o no sontse o mo tseba le wena o no le tlile ke lebenkeleng mo ntate batho that so ra fihla investing ka nnete ntate ra ba ma first year ka mono jale le banna ne se ka ba tla dijo tse monate ya ka lokalo se neng di jwa investing mo jale empa o seng ho hong le se ka ja ka o seng ho ka tinare bona batho ba ntse ba fihla ba ema ka ntle ho dining hall mo ba sa kene ka dining hall jale ke botsa homeboy ya ka Thabo Makeka hela man o etsahala jwang a re ke maobane go bile le puteho ya barutuwa mona mme ba entse qeto ya hore go tloha ka lunch tjenana ha go jowe bana dijo tsena tse jwang mona di mpe poto ena e nyanenyana wa bona ha se poto wa ko re nyane nna go ntse le di se monate dijo nna ne ka ba di bona tsentle ya ka wa tseba ya ba go qala strike ile ka bo September mo dad ya ba qala strike o fihlela go fola sekolo jale o no go mme haholo le monsene ya ba okamedi ba sekolo ba etsa leqheka la gore ba re ba kwala sekolo gobane metsi a haella dad ntate ya ba re romelwa hae ba re fa tšhelete gore ke molemo a be tšhelete e lekaneng ya go ya habo le go kgutla ga palama sefofane ka nako eno sefofane se ne se teng se tsamayang tsena tse nyanyana tsena tsa di-Cessna se ne se tsamaya pakeng tsa Qacha mona le
le masedi a palama sefofane le bombo ya ka tlhoba makeka ba tla hae Jwale bana a o fihla o so ba atjhe hana jwale go ke tlwaelo ne ke ga o fihla o so palame sefofane se le ntho e kgolo jana hele ntate fihla hae se palama sefofane ntate hele o tswa sekolong se segolo Masebua ntate ke tsa investing mogogong kwana a maama ntate jale ya ba bua boipusong a kere ke ka 1966 o lokisetsa boipuso ka October ka kgwedi ena eo re leng ho yona ya ba ho ba le terene e lokisitseng go nka batho mataki le mona ba qashama e ba isa boipusong matseng a tla ba ikagela go yona terene eno ntate ile ya mahala ra palama terene ya mahala ba kgutlela Maseru a fihla ka dula le motswala ka mono ntate me ke tshigadi ba gadi hotel ntate ke ngwana malome yane eo ke neng ke ile ka dula a hae Tibello ntate ka fihla ka terene le mohlanka wa mmuso yena ka nako eno ntate ka dula le yena mo anna ga e tsala ntho e sa ile ba leng ntate tishere nngwe ya rona e ntle jang fela ne re ruta history eno ke Professor Dr. Goodfellow wa tseba Goodfellow ya ba wa ipolaya o lo itira dilomong tseo tse mosego o roma moo ke nako ena kolong tse dikwetswe ka nako ena kolong tse dikwetswe hele ba disana mono ba go ba nne ba bona go alena le fihla mono le ntse di tsamaela mono vale mohlango le ba re Goodfellow o ne a emella morago mane ya ba ya Selomo a ntse a bala buka a fihla dithuto tomo a hlaela ka tlase a kgutlela morago ya ba a fihla morago mane wa furalla wa tšhetša jwale o tšhetšela ka Selomo a ntse a bala buka a ba fihla dikele ya ba o ipolaile ka tsela eno banna tšhegentle jwang fela ntate jwale go utlwagala gore e ne le motho ya sa rateng polotiki tsa South Africa tsa apartheid gagolo ntate jwale o na le ditshego tsa gore maburu a tlilo mo tshwara ka mona kapa mmuso wa Lesotho wa ka nako eno ka nna ba nehelana ka yena go maburu so ya ba wa ipolaya monna eno what a good teacher the history ntate fela e fapoela mono fela taba e kgolo ke gore e ne re ha sotlhe re gokele sekolong ya ba batho ba e neng e le ditho tsa SRC ke wa SRC Student Representative Council ntate komiti e mona e tsamaisang baruti ba sekolong ntate ya ba atho bogolo ba bona batho ba neng ba le ditho tsa SRC a ba sa gutla vice chancellor ba sa sebedisitse maatla a neng a gore wa bua ke molao wa university ona go sebedisa statute 5 subsection 5.5 ya ba wa ba leleka e mongwe wa bona ya bona mo tseba e ne le morena Magaola Lerothodi wa hlwa teng mono Mankata e ne le yena di le president ya SRC ka nako eo a tlo ya ba feletse ke menyetla wa thuto batho ba ba bang ba kgutla jwale ha re kgutla banna ba leka go strike gape le gopola mohlankane e mongwe
Fele monna ila ba ba mtsalla ke mo ona ke mo la bisbatana wa mateteng kwa na a fihla se re draikile ena le ona a fihlang ba mo file placard en re Van Nispen go home le Van Nispen ena e ne le monna wa le Dutch e neng e le Dean of Students ka mo ka university na jale Van Nispen ona ile etsa foso le ena ya re ha ba rutwa ba re dijo dimpe ya ba go gomme le mahabo lona tswana ha le je dijo tse tjena na ka nnete ya ba go hang fela gore ha ka a be tsela go le ena a tsamaya Van Nispen go ya bla ka te tshwere ke no motswalle wa hao motsalla le ena ya fihla a sa tswele tsona Van Nispen ke mang le gona o tshwanetse go ya hae gobaneng fela ba mo file placard yona tsa re tsheya ka yona ka mehla ha re kopana le motswalle eno wa ke professor Molapiswata o la qetella a ruta ka university ka Manjolo ka nna ya ba e professor ena ga ba a ya Washington kana ya ba me jwa Lesotho ana di na kwana ma qetetse mo sebetsa o khutlile ona jo teng ha mo so che la o jolo ra khutla era kana sekolo ka nnete ya ra ke le tsa ferie ka be ke ne ke African languages history le English le education na jale ya ba ha ke ya ferie jale ke man mo kgethan your major subjects akere ya ba ke drop African languages ke ya lasha ke nka the whole history yani ya good fellow in Uganda o na kamera ho beke Professor Sam Guma in Eliana professor and head of African languages aba elella ora ke so register ho yena ma di zamla di sata na re mlati yana na ka register har mlati an ki tamplele o wampaza aba ka twa go lo ntse ki tsara na ha ga ha o bone le thatamo ha mpone thatamo la ba rutwa ba African languages na ha ke kena fela ona se tsora re batho di bo gongwana ro gongwana ona na ro etsa ha go bone ngodi sa mona re prof bane kanete ke khethile we tsa history le sekwa a re tsama la tlhae mo ya tsona a ke tsotele ona ke ife o tlotla ngodisa mo a ke mamele ntwene a so ya ba ke la tlhae history ke tsa Seesimane le African languages ile tsona di measure tsa na jale le education bane kana kweno ha ono batho ba teacher ono etsa teacher kana kwa ile nngwe le degree ya hao na ha o pasa mane o fumana mangolo a mabedi o fumana degree ya hao o fumana le training visa a concurrent certificate in education ile le ngolo la teacher la university ya ba kana ke tsona dithuto tseo ke di etsang ya tseno o gatile botitšhega go tloa gale kapa itse ha o se o le ka mo wa fumana ga ntho e nka e etsang jwale ke botitšhega goba ke a gopola go na le nako ne o dula le yana neng a nyetse motswala wa gago e le titšhega na o bile le tshusumetso go tlo qetelela go gata botitšhega le wena yanda ke bo ratile go tloa gona mo o tsedi ka tsona ditishero tse ntse pedi tse neng ke dula ga tsona shera tsolwane le yena mohatsae motswala jwale le yane e mongwe wa tuting ana le shere ene ya madiele ona ke bona batho ba nthatisitse mo tishero haholo tishere ene ya madiele
ne ke batla gore go ruta ke rute jalo ka ene batho ba tšhega ga a na le tshusumetso e kgolo baneng ba sekolo le ha ngwana a tsamaya mo fela ba tla tsamaya jalo ka tšhega ya dad tšhega mamma nna ya ka mogale wa ka ke ne di tšhega ene ya madiele le ke thabela lentswe lena la mohale wa gago ba nako e sa feteng hora pele ho mona go na le motho a ile a mpotsa na role model ke eng goba o na sa ntse a utlwile gore o tlatla go ba teng mona jale ka lebaka la go bua Sesotho mona o na tshwanela go batla lentswe le tla re role model la Sesotho ya ba ga sokola le jale ke mohale wa gago o ntsa mametse o ke mohale la ga tseba go tla fasolla mo dade so ka qetella ke ntse African languages Seesimane jwale ka nnete ra sebetsa hantle African languages eno ka fumana A go yona go pasa fourth year ma empa he ya ba jwale ke tlo dula le yana motswala wa ka ka teme ke tshigadi ntate ya na sebetsa mmusong maserong yana sebetsa mmusong a rata bohlanka ba mmuso haholo ra sa batle ntho ena ka wa shere no mana ka wa tla mosebetsi mmusong a fela o batla ya ba o bua le monna hlanka e mong yo no ke bete ona ile sebetsa ka chamana bete ne re tsebana le yena le bane bo phano maqashi bane ba sebetsa mona ile ba hlanka ba tsang Sothopa jwale bete a ba nthumela nyeo ya motswala ka ba nthumela go bete ne le moena ba morena bete ke ne le letona la ditšhelete ka nako eno mmusong wa morena le abu yena jwale ke fihla go bete ba go nna Mr. Mosisili ile mosebetsi o teng ka ofising ya ka mona re tla sebetsa le wena a ba fela go tlhanyanyana e ba o nka fono wa le gore mphapadi Mosisili ke ena mona o re o batla mosebetsi le reng ka yena jwale mphapadi e ne le mphapadi molao re qeta go pasa le yena ka university jwale ka university ka mono ka nako eno barutwa ba ne ba Basotho ba ne ba le hlopha dipedi tsa dipolotiki ba ne le ba national ba morena le abua mphapadi ne le mongwe wa bona jwale ba bang le ba congress a ntateng Tshimogedi ke le mongwe wa bona ba tšhabana ba BCP mme ke khukele bana ka university ka mona ka nako eno le batho a leno la mo ha mama ne le winne ka 65 ke BNP date AC Manyedi ile yena mokgetwa ne ya ba letona la thuto jwale empa ha go bua dikgethong tsa 1970 ra tswa ka Moqebelo re tswa re kena metseng mono boa mafefane mono le metse haufinyane re le tsholong la o canvassetsa BCP ha ne re fumana ntate a ntse a le majareteng ne re mo amoha harafu re lema jwale re mo buela dipolotiki tsa mahata mmoho ha re fumana mme a ntse a pola dinawa lebaleng re nka le re gapola dinawa jwale be re mo politikela politiki tsa ma-congress wa tseba ntate ne re sebetse gona go a re tsa ka congress le batjha ba DCP mme kgethong tseno tsa 1970
ya ba le batho ba le lamana ikiti ya le mpa a go mpolella o ha o le ngwana sekolo go o thaothele motho moga o tshwanela ebe go na le mo o nkang teng gona maanwa o na le nako e le ba le batho ba tlileng ba le rutang ka botebo ditaba tseo tsa dipolotiki go jwalo ntate hle go jwalo batjha ba BCP komiti e kgolo ya batjha ba BCP e ne re tjhakela ka university ka mona mookamedi wa yona e ne le motho ya neng a bitswa go felehetse Moerane ntate ha ke tseba ya ka ba bula matseba ke la ka mo tseba ile ya ba le tona ha ke ba tona kgolo ntate ile ya ba le tona la public works usong ya ha ke qala ho ba tona kgolo ntate e ne le yena mookamedi wa batjha ba lekgotla la mahatammoho ana le bo meshu mahamukitini ntate e ne le bona batjha ba lekgotla la mahatammoho bo ya neng a bitswa Tshidiso Mohloki bo Skwala Tolwane jwalo e le bona bo mang aje ha ona lebaka tate bantu go lekana ka mo feeling fela go tsebano ntate jwale ba ne ba e tla ka mona ka university ka mona ba re rupela sata mmo yanda ntate ke utlwile go ne sentse re ha ba go tswa ka university yanda re se bile re le mosebetsi mane mo o ile a letsetswa mme empa a go re utlwe fela goba go na le taba ya go o kile wa tshwarwa ke batla gona ke ha o ntse o le ka sekolong ka pono so kona ke tla go yona ka 1970 a kere jale ka 1970 ne la ke ngwala le masa o ne sa o qetela jale se re ka ga koma bona ke go gopola gore morana la bona e tsekomasi ka la sete kgweding ya Pherekgong 1970 ha a sa eleletse go dikgetho di mo hlotse ntateng se mo kgetlhe o mo hlotse ka dikgetho jwale ba o etsa komasi o bolela gore o hapile matla ka dikgoka ebile ha a di hlong ke taba eng a fanya lengolo la motheo la Lesotho ntate a phatlalatsa komasi jwale ka nako eno ne sentse re le ka hara komasi one jwale wa bona e ne se le ka bo July end of July ha ke fihla mane o bete a re ke tlo sebetsa le yena ofising ya hae fela bjale ba o nka fono o letsetsa mphafathi e re tloang le yena ka university ka mona e sa le ntse le fatlana ka mekwetla nako yohle ka yanda jwale bona ba ne sentse ba sebetsa bona ne re fela ha ba tloa ka university ya ba sentse ba kena mesebetsing ba sentse ba kena mesebetsing jale ha ke batla mosebetsi o botsa mphafathi hore na ba reng ka nna jwale ha ke utlwe gona mphafathi a araba bete ka ngane ka mane o re ha a beha fono fatshe Mr. Bete gona go naya o lokile Mr. Mosisili se ke tla bua le Mr. Kgadi go tla utlwa ka wa tseba ke ya ba ke phetho ka mosebetsi o mo tsala ka ha o na phiella haholo a batla o mong public works mono ka fumana ntate AC Manyedi ile le tona la public works ngodi wa hae PS ya hae le ntate Henry Ntshaba sa le ke ntate Henry a se mono yes a sa fuwa mosebetsi ka baka la itlalla ha motswala ka
ke tsagane ka fuwa mosebetsi o sa amaneng le mangwalo wa ka university wa ikore bolela re ne se mosebetsi grade ya motho wa degree ntate ka fuwa grade ya motho wa COC apa tsena tsohle heba empa ya ba motswala o etsa sisto ha o nke ha o se kene ka hare taba go kene ka hare re tla bona na re tla wa ga sontso le ka hare ha o se kene ka hare ba nete ka ya ha di bua simon ka tata beke ke fuwa ofisi yo kgolohadi ka o sena mosebetsi o kena ne ke reka pampiri yo no ke the friend ene tswa blo fantene bana ke bala yona ka mo no ka ofisi e ach kamera beke ka tene ya ke ntshene ya ba ona mosebetsi mo ya ba ke anyanyela ba ile ba tla mosebetsi wa teacher Lesotho High School ntate yanda ne ba ne ke ka tla ka o fumana headmaster ga ine le ntate yo no ke ntate Manota bula stulo wa boto ili ntate yo no ke ntate Bishop Kila motsikwane mo le ri ba mpa mosebetsi wa teacher ya ba o sa jetse motswala ge o na tšhe ne go mo bolela ke fihla mantsiye mo rosasa ha ke man mosebetsi ngwana wa public works ke fumane mosebetsi Lesotho High School lo qala ho ruta teng mosasa tata a o tla bohloko ka nne wane ne le motho a ne a rata re hlanka ba mmuso ka ya he Lesotho High School ke qetellong ya July jwale 1970 o seng ka fihla ka hlaisa assembly ya bana ba sekolo mo gore tshega lona e ntšha ke ena jwale ya ba neke jwale go lokisetsa gore batšhega ke lo nka dithuto tsa ona a tle a mphe dibuka jalo jwale nna motshegenyana ka bo 10 ke ntse ke dutse ka staff room ke bona o kena koloi ya bitlele ya dinomoro tsa ND jwale ha e ema mono go tse bahlankanyana ba bane a tsamayang ka pele haholo jwale ne ke be ka ntlenyana mono ho staff room ba tsena jwale ke tseba a le mongwe wa bona ke homeboy ya ke monna yona eo hana ka tjena na e leng dulasetulo wa Public Service Commission ya bitsang Moshweshwe Sehloho nna ke homeboy ya ka o tloa hae mona Tasha sa tsebana re ne re tsebana le yena jwale ba mpotsa ona officer headmaster ga e ka re ke tsamaya ka nnete sa nagana letho ke fihla ke ba bontsha yona gore ke eno monyako o ka tsone le letona kapa le leseake a semono passagier ba feta ba bararo le mangwe sa so sale le ena jwale Sehloho o sala le nna ke re wena monna Holmes o sala le nna ga o e tsala ka jalo ga ya monna e tle re tlile ka wena mo le tlile ka nna molato a ga o so tla o ka morago nakonyana yane ya bogale yane a tlha monyako re kena le ena ga kena ka ofising ya headmaster fumana ntate Manota wa le tsietsing a re Mr. Mosisili batho bana a ba bonang bana ke mapolesa jwale ba re ba tlo tshwara tlasa melao ya komana a ba sa tlotse yana bogalenyana yane ka bona ne le yena tsamaisi wa bona nna ore ga le romela sekolong ka mono ka ditšhelete tsa rona le lona le feleletsa ntho e le ka moo ha ke re ke a mosheba motho ena go monthometse sekolong bona e ntse dithakaka ka fela go ba rometse sekolong ka ditšhelete tsa bona ma ya ba go thwe ke negelana ka dibuka ke ne qeta go di fiwa gona go tseng gono tlhabana ya ntate a tla go ruta ya staff room ha ke tsa ke staff room ke sa se ke le mong
slowly mo maswantala mo ba tla ke puta di buka mo ke tla le tsona ke tla ke di ya desking ya headmaster ba ba tswa le nna ba tswa ba ke phetho a bo tishara ba ka ba le high school you know when ke di ho ganyana fela ke le tishara le high school ya ba ke phetho ba ya gan ya ba ke ko tshwarwa ha ka he go ya de pera go no go ya ka ho Oh, yanda heaven. ya ba ke o tshwarwa ha ka ho jale ha ba tshwara ba nkisa makamane ka masala a ma ke dulang ka teng a ke fihla ka mo ne ke bolella mahata tsala a se mama go tlo a se batho bana ba re ke mapodisa le ba ntshire le ba batla go tla sesha ka mo renyo ke dulang mo yo Yanda. ka nnete tsena ka mo le ne ke na le dibuka tse ngata ne ke reka dibuka haholo ya ba shebana le dibuka tsena ba di penya kolla a ke tsena ke le ngwana sekolo ke tsena thepa ye nngwe Yanda. diphahlo tsa ka fela le dibuka tseo tsa ka tse tsang ka tsena university a nne ra ba tshwara ye nngwe tjenana ke ne ke ntse di-cutting tsa dipampiri ya go tlala mahatammo le no ke makatolole Yanda. wa kgoro dikatile jale le e leng ngwalwa ke ntate kgaketla le no ke mohlabane ana ngwala a Sesotho le ka sekgowa se setle ntate kgaketla Yanda. tate no ka rata le ke bana o ka ya di aka semono ko batle koranta ya mohlabane o tlo bona gore na e ngotse ka puo e ntle ha ka a mona ka sekgowa le ka Sesotho le ke ntse di-cutting tsa pampiri tse era ba tshwara buka e nngwe ga ba ka tseba hantle gore ba tla di fumana di-cutting tsa a se tla re pele ba fihla o tsane tsa dipolotiki a fumana tsa ma-America ane a mararo bo Armstrong ba neng ba ile kgweding ba be se ba le thahasello mono se ba sheba ditshwantsho ge ba nna ena ke Armstrong ena ke mamang ha ba qeta ho sheba mono ba be se ba nka bukeng ba e lahlela se ba seng ba fitile ho tsona ba sa fihla ho tsane tsa dipolotiki tsa ene ke tseba gore he tsona be re tlang kenya kgathatso empa ya ba a ba di bona ha re tswa mono le bona ba ile ba nkuka ra ya mono go thwe ke toronkong ya basadi mono mo ileng ya ba China Garden bona restaurant ya ma-China ke a bona mona Yanda da o tšikela hotelenyana e kgolo di-office tsa bona ne le ona moo ba nkisa mono he ba fihla ba nkwalla seleng moo jwale ka nnete ka mosaro moholo kapa o dinako jale ba tla ba mpha dijo ba mpha quarter loaf le pint ya lebese ka nnete ka ja ke ne ke bala ka mono ka seleng ka mono o no ngotse taba tse ngata ke batho ba dileng seleng eno ba ngotse dipolotiki tse ngata mono ke ntse ke bala dintho tseno tse ngotsweng moo ha morao ba fihla hape ba ntsha ka mono ba ngola ditaba tsa ka jwale ha ba qetile mono ka nnete ba nkuka ka koloi yane hape ya tsamaya jwale a thibele ba nkisa ka maximum security prison ha o ye lekgotleng o se ya Yanda o ya ka maximum se ke ya ka maximum jwale Yanda e se le mantsibo ya ka bo 4 tjena na o ya bo 5 ha ba bula menyako mono ntate ka fumana bontate ba bangata ka sekwereng ka mono ba ditedi ntate ba disotho
ka be se ke tseba ba bang gore bana ke colleagues ka ba go tswang le bona go mphato wa ka ba go tswang le bona ka university ba se ba le teng ka moo o bontate bo matsubane putswa ke go ntse matsubane putswa ntate putswa ya motse o bontate dia beketše bo mphamadie bo saule hohla ramlahle manare bona go tswa le bona ba university ka mona ba Damian Kuleile a bang ile ba sebetsi ba university ka mona bo Victor Moloi o James Putswane jwalo jwale ba bang shaile ba etsa pele bana ba rona ba go khotla magata mo bona ga ba se ntate ya mo ba mo le ke fua mete ba jwang le go tse pedi tsa togong gale le postable lena le re lenkisa seleng ka moga go ba ngwale taba tsa gale ha ke fihla jwale ntate mo ntsena no ne ke tele ke mo re no na ditsa ke le lata makhabane ba ma fiteng kwa aba a fihla a mwa le postable lena mete ona le dikobo tse aro mo ka ba mane wa motho ona nkitsa single cell postable le aba wa mo tsona ntate makhabane o nkisa selling ne e bitswa ne inki nka batho ba bangata nda ne le pedi tsene ne nka batho ba bangata ye ngwe ba no thuke makgolo kompone le yone go ba le yena e tleng ka fihlela go yona jwale a tswa ya ba go tshwaro haka ha re batla re se re shapa pere jwale o phetse nako e kae ka bo selemo le kgwedi tse tharo unoqosetswa qoso ho ndo thikeng ndate ha e ka ba teng a nka ba ka qoso hlabana e se le dipotso ne ke ha nngwe fela ane ba ha ba ne ba hlola ta ka mona o isa dipotsong ba ne ba tsontata ha nngwe fela mapolisane ama CID ane antshwara nda jwale ntho e nngwe e tshwanetseng go bolelana gore ha ke tswa hekeng fela ya ka moo ba nkwaela ka kobo e thoko tlomo jwale ke se ke ba ntataisa go a kena koloi ha ke sa bona gore na ke ya ka koloi ena ya tsamaya ntate ke re nna gore ke tswa maseru a shine petelle ke lahlehile se ke sa tse gona koloi ena e tsamaya go ka iwa a le gane e re yema e ba ntataisa ke kena ka tlong ga se tulo seno ka moga ga o dula a nnete ha ba mphetlolla mane ka fona ga ke mane mo kileng ka fihlela teng maoba a ke tshwara ya ba he ka le ka tlonkong ka mane ha o no o tlola ka o isa dipotsong a ne ba go isa pholo o lo palama pholo ya le ba gopola ga pholo ke fofane fela so mano ke kana na ile kgweding ya tate e ne di ha nngwe fela le teng ne ke dipotsong mo di sena ditlhokofatso tse kalokalo ha ka ne thaba ka ba ditlhokofatso go ha ba nkgotlisa mantsile ngana ya ke phetho le ke tla ke dula ka mono ka toronkong selemo le kgwedi tse tsheletseng bomphato wa ka selemo le kgwedi tse tharo ntate selemo le kgwedi tse tharo kgwedi tse 15 kaofela ba tla tswa ka mono ka la 14 November 1971 ha le tswa kapo o no tso le mong kapo ne le tswele le bangata ke kene ka la 30 July 1970 ka dula o fitela ka di 14 tsa November 1971
ke na le thasello mona ba o fumane batho ba bang bo ba tsebang ka moo ha o so tswa o no na ditjela o le mo jalo ka ke elellwa go no tshwa go le mo endade ne re se le ba mmalwa ha le se le tswa go no thwe mo lona o no skotle letho ne re bi o no biswa bitso ona fela ka ba re ya batho ba tla di phalo tsa o ya ba re sa ta jo fisimo no ba fihla ra fuwa mangolo a non to the restriction order na ya ka restriction order in the very restricted to what are called village consciousness. motho ha o tloa mona o ya go thafolo ha o fitlha mono o dule moo O dule moo a ba tswa mono ha o tswa mono e be le fela ha o ya kampong o be itlale police a la bone ka 10 o'clock eba vale ka ne ke ba jale no na le motho ni morese mo ntla le teng mona hae mona karabo samela msisi ona le karabo msisi ine le police ma fiteng ma aba le bona tlile costing ya traffic a le police training college mo ya re ka wana tloka o phatlalatsa batho ba lokoloseng fela a utlwa lebitso ka ba matla charge office mo a mphumana teng ke ba gore ke mo bontsha restriction order ya ka lo ndate ya ndate ha o ntse le teng ka mo bontsha yona e share ya ba bukenge ke kena ka mona buye le bona ba shintshe restriction area ya hao o ye go nna mafiteng kwa ya ndate ka nnete ha khutla ba ne ba e shintsile mo no restriction area ba se ba re restricted to Mafeteng town reserve pallo se dintse di tshwana e le hore itlaleha mapodiseng ka la bone le leng ka 10 o'clock ndate kena ka tlung ka 6 o'clock mantsiboya o fihlela ka 6 hoseng seo se na motho e mong ya sa duleng ka ntlong eno ya kenang ka moo iskebe ka ba mo ke nang le batho ba ngata sehlopha sa batho ba ka fetang leshome one ya ndate ntle la ke ile ke re ke ine le di restriction orders tseno le ba neng ba re etseditse tsona so ka tsela eno ya ba ha e kwana mona kasha ke ya Mafeteng ka fihla ka dula leo moreso police station ya ne a ra mogela Mafeteng ma ka godimo ka ma ndate ka dula le yena mono jale ya ba ke qala go batla mosebetsi mo dikolong Mafeteng ka ya Masentle high school ka fumana batega ba teng no ke Father Chikwane setho ba ne ba re ke Stumo gobane ke yena ya haileng sekolo seno sa Masentle bona na tswa lapeng le hlamatsehang ndate jale ke yena monga sekolo seno ja ileng ha sekolo seno sa Masentle jale Stumo ya ba go nna ebile o fihle hantle ke na le mosebetsi mona ha sentse re tlatsa difomo ya mo bolella go fela fa da o tsere gore ke restricted ha ke le tjena na ke tsa toronkong mane masego ya dipolotiki I don't care about your politics ke batla t-shirt ama ya o charge office mono gore ba o ngolle lengolo la gore o ka sebetsa ka ya ka nnete ono o ka me ba sepolesa mono ne le manana mabitsa ya testa sanya ke wa mo kula ra dikamano dikamano a etsa solo sa letšhaba ya dade ine le yena mo ka me ba sepolesa mafileng mono ka ya mono ka nnete a ba re o tla isekta wa tsenza ka ntlogolo masego ka nnete ntlogolo ya tla itse nka tshwara mosebetsi fela within ka hara restriction area ya nyaka
Ndad. Ne ke tseba meedi ya toropo ya Mafikeng hore na e fella kae. Hobane le ha ke tsamaya mana ke nka ke otlolla maoto ne ke tseba hona tshwanetse ho kgutla kae ka hara kampo ena Mafikeng. Ndad. Fela haeba ke qala ho sebetsa ka ruta Masene ke dula police station mono le wana mapolisane. Jwale baokamedi ba mapolisa mono bona ba ntate Tsesenyane ba o manya enwa moreso hore na o tlisa sekgukguni sena mona police station hobane la ba araba ha bonolo ga motho ena ke ngwaneso ke hotse le yena. Jwale ke utlwa lona le re o kotsi ke sekgukguni. Jwale ke batla ho tla bona kotsi ena eo le bonang ho yena. Ndad. A bile a le haufi le lona mara le lona se le tseo ho e bona. So ka dula mo Motjhajong police station Mafikeng. O ruta ka Masentle. Ke ruta ka Masene. Wa ruta dilemo tse kae? Ne se ne ke dikgwedi fela ka Masene. Masentle e ne le yona fela high school ka hara seterekeng sa Mafikeng. Ndad. Tse ding dikolo e ne le di-secondary di fella ka jeno. Ndad. Bo Bereng, bo Thabana Morena, bo Mount Theba, bo St Thomas, Manama Gaga, e ne le secondary. Masentle le sona fela high school. Jwale ya ba dititjhere baokamedi ba dikolo Bereng le Masentle ba bua ka nako eno hore sekolo se nyollelwe boemong ba high school se ne se hloka matitjhere a 5 a ma-graduate. Jwale Bereng e na le a 4 e haellwa ke eno wa 5. Ya ba baokamedi ba buisana hore Masentle e fane ka shere e nngwe ya le-graduate eo tlatsetsa Bereng e le go Bereng e tlenyollelwe boemong ba high school. Gona jela Masentle ne amoelo e ne imelwa ke bana ba setereke eno sa Mafikeng kaofela. Ndad. Ka nnete ya ba ba dumellana ba batla ho rona ka be phamisa letsoho hore ke tla ya Bereng. Ya ba ke a tsamaya ke sa etsa le notice Masentle ke lokollwa ka baka la tumellano ya baokamedi. Ka ruta Bereng le teng ka ruta ho fihlela qetellong ya lemo seno sa 1972. Hobane qetellong ya sona professor yane wa ka Sam Guma o ne a hle a tla ntata moo Mafikeng moo a re ke ba joina ka university o ruta ka university o tla batla hore ke ya sekolong ke kgutle ke tla ba lecturer ka university. So ka nnete ya ba ke a tsamaya qetellong ya lemo seno a mme Makgetho ona tsa le teng. Ha ke ntse ke ruta moo Bereng moo wa kgahlwa ra nyalana le yena. ne le tsebanela ka jela o bile o fasue maoto ntate. Ntate ne ke le ka masela le peleki ha ke ntse ke le ka university. Tjhere e nngwe e ne la ruta ka Shapana College e ne ke ntate Pascal Siramone o na nyetse moholwane wa mme Mathang. Jwale ka tseba go tsane no se bona mo le mo moradi wa ntate Bakia le mme Manshebe mo le mo no ha le kwa pa no se no to mo. So ne sentse re tsebana le yena. Jwale nako nyana re nyalana yena o na ruta kolong seno e mo ka ntlenyana ho thiwa e mo ha o ya kana ha mo kgetse bana no tsema Mamate yanda ona ruta ona tse yanda gale ya ba ga tswa le re ruta le yena mona bele mona ka mo sia mo ne ka ya ka investing ka mona ile assistant lecturer yanda ya ba ki qala ruta investing ma ka ne ka a ke ntse ke ruta Department of African Languages ngodisa
Unisa, University of South Africa. Yaba 74 ngola part 1 yona ka pass aba ka register part 2 ile ka rola ya qetela impela ka 75 ka ke ntse ke etsa honors ya South Africa ka fumana scholarship sa ya America where it's a master's degree in general linguistics. Very like ya honors UNISA ya America by the master's degree University of Wisconsin Pampasinya yona Madison or Konya Madison. I could have taken a little more like MA kita ka promo ko gale ka wala shala Philippines hey wa fitla o so go tega o ntse go tona ka mona ka university wa qetella o ile ka ba gona re tseba fela gore ha o fitla mona o no tswa Natala ande ke ne ke sekolong ka morao di le matsepedi also ka bo 79 ne ke sekolong hape Canada kwana ka fumana scholarship sa Canada ke le etsa lengolo la PhD jale kgopolo e ne le hore ke tla fumana mekgwa ya ho etsa tjhelete ke be mme mathato le bana ba ya ho nna kwana sekolong empa taba yona se ka ba etsa yele ke o sile le bana ba bane ka ofela mona hae ba bile ba di teacher ntlong ya university ba dula matsemane mafikeng na shikanet a ke elella gore taba tsa gore ba joina kwana Canada ke thata ka be ke change program ya ka ya ho etsa PhD le ba ke etsa lengolo la bobedi la masters le ka etsa education. A master's degree in curriculum development and language education. I keep getting high. I could feel a high when I double when I really pull over here. ao banna hey wa tseba bela ke tsebe na ke tloetsa jwang go baneneng mo a teng sealemoya go latela ka mo ke tsebang o itse sealemoya ga selle nkabe ke go kene o koge letho bannana yo sheba ba gago fela ke tla khutlela ha ke le ntši ka nnete ha ke le ntši e re ke etse tjena fela ke molate a qetele ha ke le ntši ke a le tima ko bona ge le ntlhaneng fela wa utlwelo yena hey ntate re etse tjena fela ntate re se re le moyeng kona mo ne ga o fihla gae mona o fumana thaka e ntšhabele e padile wa tseba wa tswa ntate gobane ka nako e nngwe e re ga ke kena ka tlelaseng ke be ke fumana ba beile sethunya se segolo sa AK-47 ya skin mono ya hela batho ke be ke re hela nthwena ha e se ka mona nthwena ha e kene sekolong ha e se ka mona o seng jwalo o tla tswa nthwena kapa o tla tswa nna fela nna le nthwena ke ra ba ka tlase ka
ka nnete ka mora nakonyana e mong a ema ka ruo a e ntsha ka nnete ya ba ditsela ruo Sala tla bona ga se tshebetse a tsone ba hlasitse haholo ka nako eo mantsibo ya mang ntate ha e ka hlona ya tshwara tjenana wa bo fihla mane wa ke dulang teng hlankana e mo a fihla ona re le se di kopa re ke re buya ka ntle ka mona ke tsale yana ke tsona ka ntle ha ke mo tsebe le mo tsebe le yena ba shwa ka nnete ntate ha o ntse fela nna ke a o tseba ile le barutuwa ba hao ba o bua hantle haholo empa hona ke ke tswa phuthelong ya ba o kenya letsoho ka pokothong ya ka morao ya bohloko ba hae a ntsha pampiri a e phuthulla mpontsha yona ba bona batho ba ba mo tshwana ba tlo ke ko yo ba shawana bitso la hao le kae mo ka fana le number 7 bitso la jwale moshomela matuba ise mo jile ko yo nda body lon seheri o fa seheri ise mo jile ko yo Professor Telejani, Saul Telejani, ise mo jile ko yo ele nagle number 7 agenda din tshena tsala en ka ile sawa yolo ka go le haunti tsela nna ke a tseba ke sa fitlhe go mme ka nnete tsolo la ka le yang kganela gore re ke tseba hantle ditaba tse bua mo di ne ke di thole o jo wa bona o hata kae ke teng se o sa fa ska ba ena la ema o tse di ka nnete ka nka ya ta mona re dade go bolele tse tsaba ya ha fela nna go bolele ke yo ke tseba hele wa puta ana ke ka qala ho bua le ntswalle ka South Africa ka kwana go itseng ke tswana le tsona department African language ya ba ke fumana mosebetsi University of Water ka tsamaya ka tloha ya ke tloha ile ka 83 ka June 83 ya ke tloha mona jwale o solo uta fothekwa yo tapote a ke fihla Water le teng le Water e ne le University ya South Africa e laolwa Pretoria kwana ke mabuo nda fela jwale ka geography ile ka hara Bantustan ya Afrika nda so mabulu Pretoria kwana ampa work permit lengolo la mosebetsi hore nka sebetsa South Africa empa la bodulo le tshwanela ho tswa mona Sky jwale bana ba Sky ba be ba hana ho mpha lengolo la bodulo mabulu wana Pretoria kwana ampile work permit yanda empa lena lo thinki residence lengolo la bodulo bana ba Sky ba hana ho mpha lona mathata a bona ke a ke le bona ba re intelligence ya bona mautlwela a bona a ba bolella hore ke motho ya ko le kana ko mo hakile mo ntse ke bua ba ha gere o no ruta university ya ino ko gere bua ha gere ha o le mo bula ga ba president ya World University Service ka mo ka campus ya ka bua ne le fara o ba South Africa scholarship mo ka bua o le dile le robane ke ne ka ba rutuwa ba South Africa dihlapiso gore ba tseba ho ithuta ke yona ntho e nketsang gore be ke kotsio ke re ho bona ba tseba ha ona ngwana le a mongwe wa leboru ka mo fileng scholarship barutuwa ba fileng scholarship e ne le bana ba bolona bana ba lona bana ke botswa ke batho ba batsho yanda jwale le go bane e file bana ba lona
ditlhapiso a ke le investing high super ke kotsi. Empa wa qetella o entse bang o tswile jwang tabeng eo? Ka morao selemo hantle ba hana le vice chancellor wa Mogambi University a lekile ka nnete go matha a mpatlela yona a ke ka tlameha ho tsamaya ka morao selemo hantle go tloha Ciskei go Port ka tselano ka ena kae ka tselela ka Transkei ya ba ke fihla ke ruta collegeing ya matitjhere mono Ibsen Clarkberry College of Education. Ke college ya tereke ya Western. Ke shile kgolo mono Clarkberry mono ho sekolo sa dikonyana ibe primary school ibe high school ibe training college ibe school of nursing. So ke shile kgolo ya ma Western mo le President Mandela o kene sekolo mo jale ka fihla ka ruta mono. Na go hona mo o qeteletseng teng ha o tla qetella o kgutletse ka hara naha? Ended. Ne ke rute ke re ne ke fihla mo ile ka July ne ke rute ba fihla qetelong ya selemo fela ya ba ka lemo se hlahlamang ke fumana mosebetsi University of Transkei. Ho no so na le Basotho ba neng ba ruta mono ho Professor Moletsane. Teng wa ruta dilemo tse kae? Teng ka ruta dilemo tse ka 5. Ntate ka ruta dilemo tse 5. re bolellwa go lalatwa mono wa thutle mona o tlo emela lebatowa la qacha snack. Ke ne se ke tlohile University of Transkei. ka tloha ke fela ke ya leafing ka ya University of Zululand. Ntate fela ke ile ka nnete ka go etsa research ka lo empa ba se ba fihla ba kgahlwa ke mosebetsi kgahlwa ke nna mono ba mpha mosebetsi ya ba jale ke tutulla ka University of Transkei ke dula moo haso ke hona moo taba tsena tsa go ya dipolotiking ke ileng tsa fihla ke le hona teng a batho ba hae so ke ntse ke ya ka hae ba re hela bua lekgetho fela re bone motho mona re bona wena nna ke hao banna batho ba le bangata ka le ka le moo nna ke le hole kwa ba ga ya re hle re bona wena wane le ha re le tsietsing mona lekgotlane mona re ya o bona o ntse o bole jwalo o tla ba teng mona o bua le rona ntate bana Basotho ba o sheba tate fela ntate ha o phamisa leoto ona o hata jwang ba ntse ba o shebile hele empa gale o fihle ngwaga o pagamenteng ya Lesotho mona e ne ka go thwe ga o motho a tseba letho ka dipolotiki batho ba maketse fela go thwe ga ke titšhere fela e sa tsebeng letho ka dipolotiki wa tseba puo eo ntate e ne e bua le ke batho ba re neng re le toronkong le bona ka 1970 hele ba o tsedutseng selemo kgwedi tse 3 le bona ka toronkong ke ba bang ba bona ba neng ba re ke a fihla dipolotiking mona ke phoka di maoto ke mesehlelo ya metsi maotong tata ke bona gore na botho ke ntho e jwang hele empa he ke ne re fihle ka itela go emela dikgetho lekgotleng la mahatammoho o no sa iketse ntate o nyollwa lekalaneng kwana ke batho ba o kgothaletsang gore o emele dikgetho ke shebile nako ena se ke re ke mpe ke di finyeletse fela nako eo ha o so o emetse dikgetho kapo le ke re le nako o no etsa qeto fela ya o tla le batong o tlo emela dikgetho taba ya go ba tonakgolo e ne le teng ka kelelong ya go ka moo ka nako ngwe o ka etsala gore motho o petelele o le tonakgolo ho hang ne le sile gona ke re nna ke ne ke thutse ba ditšhela ntate ne ke sena maikutlo gore nka ya dipolotiking empa wa tseba
potso ena ga nkhutlisa moragonyana ke ntse ke le toropong yanda ka bosiu bo bongwe ke hloka boroko ke hlobaetse jale ke a rapela ka toronkong ka moo yanda ke rapela morena modimo go ntate modimo nthuse ke tse mona ke ntse ke phela batla dipolotiki tse lokologileng ke gutlelang Lesotho mona ke tla dikela ile gore se ka ba ngwana ye mongwe wa Mosotho ya tla feta mona go ke fetang teng ke gona ka moo ke neng ke se qeto ya gore ke tla ya dipolotiki santsane ke le toronkong mme ka nnete morena modimo na ntshepale ka tswa ka moo ke ntse ke phela jalo ka ke se ko boleleng ya ga dipolotiki di loka watla jale ga dipolotiki di loka ke bua ditaba tsena tsa gore batho ke bana ba ntse nna Matlhatlo le bana University of Zululand bana batho ke bana ba ntse ba nketekela a re ke ya dipolotiking go emela dikgetho le batweng la tlasha ile ka nnete ba ne ba sa e rate go hang fela ka lapeng go hang goba yolo no siya mosebetsi o motle mang ne ke siya mosebetsi o motle moo ke ile morupedi ye mogolo senior lecturer jale le bana ba ka ba bagolo ba babedi Thato le Rutani ba qeta high school ba tshwanetse go ya university mme ba ne ba tlo lefellwa ha ba ne ba kena university nyana ke rutang yona ba ne ba tlo kena mahala ha ba ne ba ya university tse ding university ne tla ba lefella moo university tse jale wa bona ba jale gona o tla etsa le yona o ke wena fela taba e a ba se bona go nka go mme ba nnete ba bua twala empa he ka tsatsi le leng gape ka bela ka le ntho e nang tshwara ga bohloko gago ka ya ntlhokisa kgotso go ka nako bosiu bo bongwe ka re ke gopola bosiu bane ba toronko ba mahlakenang ke etsa thapelo se ka morena modimo a ka nthusa ka tswa moo ke ntse ke phela batla dipolotiki tse lokologileng di gutlelang Lesotho ke tla dikela ka gopola taba e ke leboa taba eno hle ntate Mosisili ka nnete ha e le mona re fihlile motsotsong mona ke mpe ke go kwala fela ka mantswe a mabedi mogolo wa ka ge le bua ba nako ke ena kgaola puisano ya ka e ntle le wena nna molemong wa bohlophisi ba lenaneo lena ka nnete ke mpe ke o leboe go ebe o ile a dumela go tloga golelana le Basotho nalane hadi ena e nonneng ya bophelo ba hao goba tsena tse ngata tsa morao tjena ba di tseba ke tsa dikgang tse ngata ne re di batla golo qalong mane ntate kona mokgwa o kileng ka kena dipolotiking ka ona ono tsa lekgotla la mahatammoho hobane ne le dipolotiki tsa lapa leso e ne le dipolotiki tsa ka lapeng jale ha ke fitlheng lestimana ka ba mošwa ba lekgotla la mahatammoho je ntate gona re tseba o le motho fela ya nekeke a tseba o etsa letho dipolotiking ya tshwanela gore ebe ha ntse a ditse studio mono ko gobane o na le motho a ditseng ka mora ga wa ntseng a o fa ntho engwe le ngwe ga o keke wa tseba o etsa letho wa tseba ntate Mokgese e le tonagolo a re qeta o kenang sebetsing mono o ne a ka mpitsa re qetela ka yona eng ka fihla a dutse ofising ya lekgotla la mahatammoho mmarakeng mono tafole ha e le tjena e round jale o go nna chief mata tso bitsa batho ba chief hantle monna o batlang mo ke a le wa tate re kena nakong e re kueng we o lokile ntate ka nnete ke a leboa we mamamedi ke kopa re kgaoane mo re leng ntate Mosisili ka nnete mpebe e se le ha ke tswile
So na o na le bothata ba ho kula na o na le bothata ba ditjhelete tsa hao tse haneletseng kae di sa tswe na o na le bothata ba ho se nyollwe mosebetsi na o na le bothata ba ho hloka ngwana kapa mathata a mang ka lapeng mohlomong kgotso ha eo ka lapeng kapa mohlomong ha o bone tswelopele bophelong ba hao ditjhelete tsa hao ha o bone na o etsang ka tjhelete moapostolo moprofeta Michael K. Molele o sa tsebisa batho ba bangata le maAfrika Borwa a mangata modimo o mo sebedisa ho profeta le ka fono mo letsatsi dinomorong tsena 5832 0435 kapa o mo etsetse molaetsa wa WhatsApp dinomorong tsena 505 Teacher ya hao yana o dumella ho bua sekolo ka moo